Ibwega sana mutegeri wa Meru TV ketheka nkethicirukire ntuku ya Wednesday tariki 17 mweri tandatu mwaka no yotire ya 2026 ndi wambita muthoni wa kemana nkuwate wene akichunchi ketu ke biele kia mubango ywa turinge ime au kwa Meru TV na kire chunchi akietu ke biele mutegeri wa Meru TV nchokerete na ngatheti ya The Standard na betkiria ambithire ngiukulukire kirindono kathomba ira ciandiki ngatheti-ini ya The Standard akienda wete na mbere na kumenyeria akandikite kaunti-ini yetu ya Meru ome ya Meru na kinya nthiguru-ini yetu yonthe ya Kenya ntikulo hurika no tuthiatira kimitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya hamwe na kinya tutumira ntumiri ukulukire namba ya 0748918901 0748918901 ukitwira ututhiatirite wintere iriko na kinyo gya kwithira wina comment ukwenda tutiera twandikira na tukomba kwithira atukimichokia na njira yagirite. Karibu sana akini chuchike tuke bilini wambita muthoni wa kiriamana tukiambiriria ngatheti ya The Standard betukiria ankuoni othio kana karatasi kambere akangatheti ya The Standard iboga kari umutegeri wa Meru TV ngwitikio kumba kwithira ukiona au iguru kwandiki apologize Mr President na kwena mbicha nende ya iringi au chema afisa ba borithi bari ngwine yao indira kwari na maandamano ya Gen Z 2024 na turonende close to 2 years kana miaka ile yitite ukinya ukirikana nendi mweri-ini jwa itandatu iro mantu yonthe yombere kwithira yaikarikana intuku inkai itiere kwithira gwikinya miaka ile gwitwika nendi bara ana bombere kwithira bakiura irwa kiri maandamano yabo batikwenda kuri gwake kana batikwenda kwa compensated yakendi kaba kwenda kinya Rais Ruto na thirikari yawe bethira bakibaromba urekeri na kubelesa nontu baruga kwenda kumenya ibao batumite mabisa baba burithi akenda baita kubauraira anabo rono ruru ngatheti-ini ya The Standard karatasi-ini katuna na tukethira tukirwailia obweya karatasi-ini katwile ngatheti ya The Standard mutegeri wa Meru TV kaina rono roro wari Chief Justice CJ Maraga na menerete bunene thirikari ya Rais Ruto na aratangasite akethira kiromba giti kia rais mwaka-ini ya 2027 na riwe thirikari ya Rais Ruto ithirikari thirite ina unkumani nawe akiri utongeria bwawe akethira itira na kurwa na unkumania na akiuga kinya thirikari ya Rais Ruto kumba be kuyukia wathani batithirite bakikinyaniria wirane akiri a Kenya mawirane yonthe yarabombere kwithira bakibekire ndira baromba kura karatasi-ini okaka twilika na rono rwa mubiashara umwe ombete kwithira nendi aki into byao bikinyangwa byankuluki ya 5 million nyuma ya kwawe kumba kwithira gwitonyerwa ni mabisa ba borithi baranende ba mwariri na bamwira boy bakuma kiri state government na bekurikia kugwatwa baina rutingwe bawe beta be kwa gituone kia borithi bagichokera bethire nyumba yao etina into arakuga nende biashara we yankuluki ya 5 million aniombete kwithira ikiangaratanwa na gwete hasara yankuluki ya milioni 5 karatasi-ini katuthatu aikaina rondo mwe ukuru arombere kwithira nende agichinda yamba nyuma yawe ya wita koti na kuwa na thuranwe kana mukuru wawe na batio bathurana na mother in law kana beto mother in law kana muciari wa muthaka bone nyuma ya muthaka kumba kwithira akiura mwekuru na nende bambirie kuria nyumba emu mwekuru muthaka anakinya mother in law kuringana na mwekuru nende kumenyekana akana aiti ya AJN ari wawe kuma ikurwa ombere kwithira mukuru wa kibai kamwe na mother in law na uite mother in law nwethirite agituma agukethira kuri na ndwa muci kwao rabo gwite kuma barabara batirethira baina athiri mtu mwenta murume wa Muislamu uranende achumiritie uranende eri na umbe kwithira akimenyera mwekuru wawe na kinya ethira akimenyera ina wawe urani mother in law wa mwekuru nende kuringana na former chief wijikene ya kadhi arombere kwithira akiwa ntomurume ona bati kwithira akiumara na akombora nyumba separate ira mwekuru okie akomba kwithira akiria na mwana wawe mwekuru kumenyekana kana aiti AJN athotire ritwa riawe ombere kwithira akiita koti arauite mother in law wawe urani mutukuru bo witanga manu ethirite arika umukandwa ira chirerete chikioneka muchiko
ari wawe nende ati agita koti wete atete na mbere akumba kwithira akirianira na mother-in-law kwawe nyumba ono ngabo bakethira bakiathuranwa na muturari bathurana imukuru wawe ari wa mother-in-law nethirite akireta ndwa na kutigira nende kwawe nja gutikumba kwithira akukiriika ari wawe mother-in-law amwingire amwira nane kwao ete akarutano mitugo imieya untu bora bwatumire mwekuru wethira itia kana akawonka na kindi kyo kyatumire aita koti na nende kuringana na Chief Kadhi Hussein Athman arombere kwithira kiite ya mbari na uwa mukuru ura nende aitirito yawe ya ama nombe na bati kumba kwithira kiumara na wita guchura mwekuru we na familia we antu akuria na ithira gichiathurana na mwekuru kana na ina wawe ura ni mother-in-law wa mwekuru aya karatasi nio gaka tuthatu kaina rono rwegie nende amiri ya antu barabere kwithira bakionekana nterechi ya mwingi abombete kwithira baurai na bakathikwa nende kuringana na postmortem irero mbere kwithira ikibwithwa irioneka antu baile iboka bombete kwithira baki struggle kana bakinywa bagatwa miuki na barabangi nende be kuthikurwa barombere kwithira bakirikana baina imtango kana stabbing bombete kwithira bakimtango kauna na kiu nikio kiombere kwithira kigituma bata uturo bwoku nendete miaria kuringana na pathologist kana uromba kwithira kibwithia postmortem cha thirikari arombere kwithira kibwithirwa kiri mochari ya city mochari na irombere kwithira nende kiwa 2 victims kuma kireba batano bombere kwithira bagi kunyuma yabo kunyongwa araba thatu bakuonekana baina maringangirwa abamutangi na bangi kinya abaina maringangirwa kiongo kana bari na end injuries karatasi neka tuna kaina rono rura rwambiriritie araura ngathitine ya The Standard rwegie nende achiari bantu barabere kwithira kana bana barabethire bagito turobo kaitene kamandamano ya 20 kaitene kamandamano ya Gen Z amwakene ya 2024 irabombete kwithira bakibwithia mworoto yuri kuregana na finance bill ira yari ya mwaka ya 2024 na ranterete Nairobi na ntere ingi mwanya au nthiguruni yetu ya Kenya thirikari ni thirite kibanga akumba kwithira ikibanekera compensation kana ikibanekera kainto kanini yakithira akainto kaka tumbocho kaniri kana katumbocho kya moyo ana bo barabombere kwithira abagikua lakini nende achiari bona bo bariwa bo atembe chake bakwenda edubi uri bakwenda bichokwa no ntubona bombere ibakwenda kumenya ibao batumite kana nugu atumite amabisa baba borithi be yakubauraira ana bariwo barenda thirikari itongerete ndira William Ruto kumba kwithira bakiumira na gutangasa werune kuromba urekeri na kinya gutangasa ibao abethirite bagituma mabisa baba borithi untubura bagwite bo kinya bakona kana bakaewa mbecha ciana bo itithira cigichokia moyo ana bo antuko ya Jumatatu Rais William Ruto akiaria na ombere kwithira akiamukira riboti na riboti rombere kwithira akiamukira na ariri na uawe tiyari akumba kwithira akiwa sorry ki family lakini mwankatha isore tomba kwithira ikiumira kunende biuria ibyo mbete kwithira bikiurua abonene gwitwika nende ugia kwithira end of state batethira kana batenenkanira policy au kana bate apologize kirinja ibo bate kwenda mbecha hii aramuchiari umwe wijikene ya Caroline Mutisia urani na wanchamba yetawa Akialo Mutisia urombere kwithira akiura wa Angelina njira ya kuringwa risasi ari nyuma ya parliament June 25 2024 ari wabo bateumba kwithira bakiamukira kana baki compensation kana mbecha iraba komba kwithira bakiewa itethira chikirwa mira kana uchokia ana bo barabombere kwithira abagita uturo bone ndi wagwite we atiti yari kumba kwithira kiamukira mbecha ikethira ite ya China akuromba urekeri arakwa kinyana ngiro mbecha yi awe atiti yari kumba kwithira akira mbecha cha mwana we urombere kwithira agikwa na atatika kwire utheri indi thirikari ayombere kwithira ikimura akenya no kabetete na mbere na kumba kwithira bakirika no kwithira baki file ushuru na yini rwangirwa KRA kana Kenya Revenue Authority nibo betete na mbere akumba kwithira bakirikania akenya weta na mbere na kumba kwithira bakiria KRA sorry araba kwire ntuku 14 itiarite kenda
akenda mutaratara yu bakwithira yukingwa karatasi-inĩ ka tũtandatu kaina itũmi bia nĩ gĩtũmi kĩa antũ bari a nthĩgũrũ cia ũme abatĩthĩrĩte bagĩtũmĩra antũ bo kana aendwa bo mbecha kana kinya yewa gwĩtuĩka nendĩ banki ya CBK no wĩthĩre nĩo au no twĩthĩre kĩrĩ banki ya CBK kana Central Bank of Kenya nĩo ikomba kwĩthĩra ĩna itũmi bia atĩrĩ nĩkĩ antũ bara batwĩre nthĩgũrũ cia ũme batĩkuona kanya gũtũmĩra antũ bo mbecha na kinya yewa hara gũtuĩka antũ ana barĩ kana ekũrũ berĩgaĩra gũtũmĩra yewa mũno ĩndĩ arũme nabo bo imbecha ake bendaga gũtũma arĩ nabo bariuga bo batenda mbecha ake barenda mbecha na ciatũmwo ciĩna ka chocolate kana ciatũmwo ciĩna kĩwa karatasi-inĩ ka mũgwanja kaina rũnũ rwa abunge bara bari kwĩthĩra nĩndĩ bakĩrĩa kwĩlĩanwa nontu bwa finance bill irethĩrĩte ikia proposed ya 2026-2027 irethĩrĩte igĩũkĩrĩa biũria akathũmba kwĩna abunge bara bakwenda nĩndĩ finance bill ayũmba kwĩthĩra ikĩbwithĩrwo maũgarũrũku kidogo na kwĩna bange bo baitiyarĩ yĩta ikaribũra ikariku nĩndĩ gwĩtuĩka kwĩrwo kwĩ abunge bakuwa finance bill ikomba kwĩthĩra ikinyĩria akenya nĩ bati kwĩthĩra ikĩbwithĩrwo maũgarũrũku kidogo kwĩna bange bo bakuwete na thĩna sawasawa karatasi-inĩ ga kenda ka ngathĩti ya the standard mutegeri wa Meru TV kũringana na arũamĩrĩri ba cibitarĩ bariuga nĩndĩ kandi ya SHA mbeca cia SHA itĩthĩrĩte ikĩrĩwa nkũrũkia 5.5 billion kuma mweri wa February bu nĩ bwariti ngui ba cibitarĩ abakomba kwĩthĩra bakiuga bariuga kuma kandi ya SHA mweri wa February kana mweri wele mwakene yu mbeca itumbĩte kwĩthĩra ikĩrĩwa cibitari 5.5 billion inire randurira SHA igomba kwithira iki macibitari achira cyomba kwithira cietungatira anje na murimu na kandi ya SHA kaite no kau Nduale urani health cabinet secretary no mbete kwithira nende akichikorwania wengwa iguru ria quarantine facility ile yombete kwithira irigeri gwa kwantere chia na nyuki eyambis na bone nyuma irani ya ajiba murimu jwa Ebola na bone nyuma nende ya kinyawe thirikari komba kwithira ikirwamwa kana akatiba institute yombere kwithira ikita koti na yaromba thirikari yombe kwithira ikirwamya mwako kana wako kwa quarantine facility internet ya na nyuki ontu bora nende mwankira nende gukwirikana noka njengwe kana mwako yutete na mbere nterira cia na nyuki ontu bora Nduale agwete thirikari no mbere kwithira ikirwamya lakini yoma ni atiri noka mwako yutete na mbere akomba kwithira ayugi akwa nterira cia na nyuki mutegeri wa Meru TV vikiria akaratasi-inĩ ka 10 ka ngathĩti ya The Standard kaina runo ndo anendi abarombere kwithira bakigwatwa ndira bomba kwithira bakiandamana anontu bwa finance bill anontu bwa kukwithia kwa uguri bwa uturo bwa mukenya nende bo bariwa nende kinya thai bari bwa ene bo nene aragũtuĩka kinya nyuma yabo kumba kwithira bakiumira na bakethira abakiuga kintu kira bakwenda akethira kibithika thirikari bando etethira ikibathikiro nuko uturo abwetete na mbere na kumba kwithira bugitia kaita kwa kaita karatasi-inĩ ka ikũmi na twĩrĩ kaina cartoon yetu yentukwerua ri na cartoon yetu ina kamera imwe imurikite na kamera onto imurikite yandiki EACC na kwina mtu wa muriki aronekania yi mtu wena tubecha twawe mano onto aina kiondo akana ina kangunia akamatete ako into birito sana na into bibi yandiki loot nontu biandiki loot kwino ngeni wako mwira ruterwa kando aimira you are targeting my tribe hiyo nio katuni yetu ngathĩti-inĩ ya The Standard mutegeri wa Meru TV na ingweti kiotiro nurungi rukwege wekamba ile kithina akwendo ningi achikwege mutegeri wa Meru TV nyuma ya mbikira gatanta ka gichunji kike biele akia kumurika ngathĩti ya The Standard karatasi-inĩ ka 16 kaina runo rwegie nende inya
ya mitandao ya ukinyaniria aragutwika mitandao for example ya Facebook, Instagram, kwina TikTok, kwina Snapchat na ingi mingi ayombete kwithira ikishape kana public attention gwituka mantu ya maingi antu bayamenya ukulukira mitandao ne kinyanyuma yomba kwithira yaki kinyakithira i bantu ya mathuka na mantu ya maingi yomba kwithira yakimenyeka ukulukira mitandao ne kinyanyuma ya antu bomba kwithira bagitangazirwa kwina mantu ya karika mitandao ne igukwithira agutangasi na antu bakethira bakimenya bura agukwendelea. Betikire begere gatanta ngatheti ya The Standard mutegeri wa Meru TV na nkurumbe gwita na mbere na kumba kwithira gwitu thiatire na reko ndo tuthiatirite uri kuma thuzi mwankanto niri karibu sana ani wambita muthoni wa kiramana ndikurombo gaita kuraya na tukethira ngichokera nyumendekete kuraya tukethira tuwatanirite na Mr Ben urani direct kana mwerekeria wa skulu ya Murire Vision Academy na tukomba kwithira tukiariria na kumurika bwe ya system kana kithomo kia CBE ita na mbere na tuthiatira inchokerete.